अब हजुरको नाम भनिदिनु। मेरो नाम युवराज अर्याल, हजुर इबेदाई पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मायाटारी स्याङ्जा। कति वर्ष भयो? विगत 12 वर्षदेखि यो फार्मर्स प्यासन भन्ने यो कफी कम्पनीमा काम गरेको 12 वर्ष भयो। त्यसमा यो जापानीसँगै त्यो इकेसीमा हिदेफुसा नाम भएको जापानी सँगै काम गरेको 12 वर्ष भयो। धेरै ह्याप्पी छु हैन। त्यसमा विभिन्न यो नर्सरीको काम, टिप्ने काम, सुकाउने काम, पल्पिङ गर्ने काम हैन, विगत 12 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। त्यसमा म धेरै खुसी छु। ओके, बाँकी तपाईँको काम कफीको विभिन्न काम छ हैन, धेरै काम छ। के को काम गरेको बेलामा रमाइलो हुन्छ तपाईँलाई? विशेष गरेर यो कफी टिपेर यो पल्पिङ गर्ने बेलामा धेरै रमाइलो हुन्छ। मजा हुन्छ। ओके। र पहिला पहिला यो कफीको धेरै समस्या थियो। अनि यो इकेसीमा नेपालमा आएर यो जापानमा कफी लान सुरु गरेदेखि अहिले यो कफी उत्पादन गरेर यो बिक्री गर्नको लागि समस्या छैन। किनभने कृषकले बुटोबाट टिपेर ल्याएपछि तत्कालै जोखेपछि तत्कालै पैसा पाउँछ हैन। त्यो भएर धेरै मान्छे पनि खुसी छ, काम गर्ने मान्छेहरू पनि खुसी छ। अझै पनि हैन, अब यो लाने मान्छेले इकेसीमाले पनि अब त्यो 10 टनबाट बढाएर अझै धेरै लान पर्ने देखिएको छ। अब तपाईँ फार्मर्स पासँग पछिको कुरा हो। अब फार्मर्स पासमा बसेर त्यो कस्तो गर्न मन लाग्छ? इच्छा कि सपना जस्तै? एकदमै अब यो राम्रो तरिकाले काम गर्नु पर्यो हैन। अब नयाँ नयाँ तरिकाबाट यो कफी उत्पादन गर्ने हैन, बिक्री वितरण गर्ने, प्रशोधन गर्ने, अब जापानी तरिकाबाट, राम्रो तरिकाबाट जापानमा पनि लाने र राम्रो तरिकाबाट यो जुन काम गर्ने मान्छेहरूको लागि पनि हैन, राम्रो आय आर्जन, पैसा कमाउने बाटो धेरै बनाउने। ओके, लास्ट क्वेसन, जापानमा बसेर कफी पिउने मान्छेलाई त्यो मेसेज बताइदिनुहोस्। अब कस्तो छ भने यो जापानीले नै गरेको कम्पनी हो हैन, जहाँसम्म लाग्छ यो राम्रै छ। नेपालको कफी हिमालयको देशमा उत्पादन भएको हो, यसलाई राम्रो मानेर खाइदिनु होला। धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद।イベは12年前から一緒に働いている仲間です。当時も今も海外に出て働く人が多いのがネパールなのですが、イベ自身も出稼ぎに出ていて、インドでヨガの先生をしたり、カタールで工事現場で働いたりしていました。休暇でネパールに戻ってきていたタイミングで出会って、僕から声をかけました。それ以来、ここで一緒にやっています。山を切り開き、コーヒーの畑を作るところから始めました。本当に何もない状態からのスタートでした。ビジネスパートナーならゼロから一緒にやるのはわかります。でも一従業員として何もない状態から信じて一緒にやってきてくれたことは本当にすごいことだと思います。畑に穴を掘るところからです。こうして振り返ると改めて敬意と感謝の思いが湧いてきます。イベは何でも挑戦する人です。昔ながらのネパールでの農作業はもちろん上手ですが、コーヒーの生成など新しい技術もどんどん吸収します。昔は自転車に乗るのも怖がっていました。でも練習して今はバイクも運転して各拠点を回りマネージャーとして動いてくれます。また漢方の処方もできて今も村の人たちに頼られています。
薬に頼らない生き方を畑でも人でも実践しています。さらにイベは非常に働き者です。今は朝10時から夕方5時まで畑で働いています。その前の時間も村のみんなの頼まれごとを引き受けて別の仕事をしてから来ています。そして何よりも単にコーヒーを作るということではなく、オーガニックやサステナブルといった考え方も共有できる人です。彼の処方する薬草の多くはコーヒーの森の中にあります。コーヒー畑の中に宝物がある。そんな同じマインドでイベと一緒に働けることを幸せに感じています。ファーマーズパッション、池島秀房。